Uba Saibor Lingdo Nonglaj Uba Yakun Kum Kurtong Shimet na Molai Constituency Ulalaj Mantep Kerteng Yalade HSBT Moyong Regat Kajing Seralang Ki Khun Ki Bahayang Basem Bakinong Kishan Jungu Uba Saibor Ubari Presiden Barim Ka The Ultimate Legend Bikers Association Tulba Ulami Syakani Garinsan Yakun MDC Hadimula Syarem no Hak Election MLA Baladam Abakrin Shikilap Taibor Wa Saibor Ulai Thu Bukum Samlarang Ba Ularai Barkut Jingmut Ban Ai Kajing Syakri Nak Bentau Buduk Busuk Ulong ba kejingya linti jengu ha gesnong molai usung thu bo kwa ban ai kejing syakri ke bakrau na bentaki badan ya kejing e jing jinjar baru bo kejing kular banum syat kelai ke ba lada ulong nomi khmat jang kamolai constituency. Having been nominated as a candidate to fill a seat in the 20 Molai District Council constituency or Legislative Council, do swear in the name of the God solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India. Nam, ya kini kalat kapu, ting ngalarai ha tokno donga, pada aku timut, pakum samlar ba, pangan mi sekman, pangan ai ketika diang kaman, siapa bak mulai baca kejadian beliau. Te ngado ajar Abdullah te khandu trik panen pesan te ngamanga unu kutong banikong ban mana banyak kon election MDC na maulai konstitusi na kong kotong simet bat kumta ngalarung siknong ki snong thau ki dong ngalale kendu ikbriu ha ki tlieng ha ki chaka tre jong ki baper ngala pen so thuo bat ngala pen pau ya ka men siem jing ang no jonga bang akwa ban sakri ya pai ba molai bat ya jai ban ri brokwe kumta na ong ba kam dei tang bang sukwa ban sakri nei ngakwa ban IT met bat ma siem kham ta mi tu ki long yeng ki ba mat ya jing e ba kraw ba bat da ki khmat ba jong yeng saki ya ta bat nga ong ya ki bang akular bang anum set kala khnang ba ka jai ban ri kan im serta ngilek cekik jesi banyak kini syuki ngilek banyak dai kari ngenia weng swai kata kacing small party hendrai ngilek banwara kacing teli jong kajat banriu khasi te ngidi kung kinong ilam ngidi ban IT lut bat len da dia namta kalawai baknai ki long din mandin ban dai tang ta bat ngilek cekik jesi ban pen skam chu ya lai teli mau bersih ta kabanikong kadai kariti justur kadai banyak junom kabaar kadai ka khandau ka siam ka khlau batam balai kadai khayi pateng ban ka ba kata kadai balai te ni kwa ru ban pen bahasyu ye ki an ki baladan lupa kenang baki an jong kadai skontel kilong stie jong ka jat ban riu jongi tengi di kunga jat beriu khasi kam dei bancuong banne tang ka jat beriu labiang hendrai ngi dei ru ban dawa ya khaktin khasi bakan rung hapok khnit bakra jong gariti sencha jong kari India te dei tang taru hendrai ngi dei ban dawa ban weng ya kani kapara 12 ee ka pa pentolot ya ka bod jong ka deskontel te dei tang ta ka ngini batai ban bisa saniru ya kani 12 eb habangi puli bhai kani ngin saya tai bah ngasa batai bah haki wei ki chaka te ngiru ngide ben dawa ya ka LP kade kanro paskam ba khnang bengin te lakam ya ka jingrung jingmi jongge nongwei nong a chaka jala jungi bat ka phadu ngide ban ile kung ki nong bikmat mo sha jong ka KCC ya kane ka kata ka mekhlya binami transaction provision amendment act 1985 ladang ni ong bai jem rio lada tang de kini ki an ni la trai kam met pat ma sem dan kam su ban ngin pen banai ke jing i jai pan rio hon rai ngin le bai da kam tang kini kli subun kli bai sha ajar ngo